di Wik Betania, Wik Bethesda, namin ka na. Ang mga paikot namin o hika, sesuai dengan kesepakatan alat itu partikian kate. Partikian yang dua puluh ini, alat itu makasih apa partikian kamu kate. Alat gudang lain belum tak. Cuma ini masih kami. Bola tema ni apa bang? Jadi ditanding dan dorong kota anak. Buat sisa dah kata kita. Nauni mau nanti. Jadi noa memang permusik nabi. Ya memang nabi. Om mahamina tolu dura. Wi kanan, wi Betania, nang wi Bethesda. Toro sofi kan dohami, alat torok do. Alanya bang. Di bagasan las di rohanami di bagasan partikianon. Saya jumpai ke teman tua di batang desa duna. Naik pacaran gondang kami amang. Atau ngomong arah di kamu. Ya memang nabi. Mau lihat tema. Asa siantur mula-mula matutu siantur mula huta. Di dulu kusumbuhin. Mulai rumah gorga. Tak kasdo di pulau Sinasabata tu binong bangka. Asa marbisuk asa marroha. Baradat martutur marpati nang baruhu. Jelas di rohanami amang padenami. Baik ma. Gondang mulai-mulai. Ya memang nabi. Horas mah hitau di paroro. Asa pitu magor di hari 12 gor di bulan. Mualo sampahin amar Tuhan. Napok na di dalahan. Jumpa na di luluan. Asa bersampah kami tu adupan di mata mertua di bata. Marhite uling-ulingan tor nami. Baik mama pada nami. Gonda sampai. Sahur mapang kabea, sahur matang barborasa. Asa manontor hari mangalian to ripik sitio suara na pasapon nami. Tutong atongan yang diantakan luhol atau teman tua di mata. Baik pak amang pada nami, gondang mangalian ini.
Maliadi boleh teman asal yang masih holongan kami nama si holongan jalan di Bangkasan las di roha abang parmusikan malah si toro pinadakana si toro orang Latina sorok dohami di sok nama las di roha asal masih holongan kami dihamu angka ale-ale nami hurian itu harta roha kuasa masih holongan kita di Bangkasan las di roha baik malam pandang nih kodang wala-wala nih marolo-polo tapi
Yo, balikan kamu. Sabahin ka, sabahin. kecil-kecil. Oh, pikiran dong. Tuh ya bang, gimana semua ini? Berpaket. 400. Ini dong 400. Makanya saya minta 200. Oh, Ini dong. Nauli ya kok, nauli. Abe, kau tuh yang lagi. Bahari. Terus tuh yang lagi. Kau sudah 200. Oke. Langsung Pak. Gimana? Jadi mau nanti mah. Papa di hina tolongin mana dia bedo saru pada weng warna na tu adong pena botar adong na kuning saru patiurus dia sama tio ni rohani panitia pasanto tu hita Mana tuh kalau? boleh ada mah nonpe amak pada nabi Ada makali. asa artia matutu bulan ni hari si pasana bulan ni bulan sudah usah kami hami saya dipasu Tuhan iko may kiringkir bulong naik rata-rata angka Panginoon natin sa ipasal ko naman tamartua di mata saha-saha ni Solu saha may tubuntian nung asaha pa ng tulong namin saha may makabiyan